Rom Ravaka Asam Gibasam. Isatamun Glenida Curie. Antamuna Mani Shitaku, ko Tsaramba Ahichi Machiri, Ta Tsaramba Amakan Tiana, Lechebung, Jiso Christaku, Nitsara Atamun Apite Langjaku. That's a Makibasanko, Makipo, Maya Talino. Ilana Bataina. Sade Bazan Dacho Araita expository sermon. Sadamatano. Tangi Bazan Dacho Charamiba. Chengi Sade, Ibazan Dacho nothing gila. Amani the Tuliro, Azanita Sade, Sangdangir. Bali Milai Sangi Zara Ningda, Atunde Angelide, Yotirati, Christian Ningda, Atunde Anya. Amasapa ko Amani, Azalile, Allah Anya, Zarampari Yang Lila Yutirati Ningda. Chenge Sade, Amani, ko Amani Tase, ko Iba Amani the Tuliro. Ibazan Dacho Charamiba, Isade, Sangdanya Bazatani. Amani the two. What is sin? Kode amani zatu ko isana lumping zingiru. Changesa shangasi, modern world, modern age, technological age. Shang asina, generation asina isayo kode amani ko zanuna. Ba amani ningdang achana alang papa alalingba atung linungole. Hisa amani, atasa amani da achana atung linungole. Tangi azinda chone sakya. Alaling pa kadudu jonalido. One and only answer from the Bible. Ako atsa bazatu. Kode sana amani ko tsaro. Amani ko tsaba. Iba azangta chone sade laling baza. Tsarang bara using lasaba. Breaking the law of God. Itza azangta chokuna. Isade amani ko yoba alaling baza zili. Kode amani ko tsaro. Tsarang bara using lasaba. Zarambara using Tanyamba, Ataba Amani Tatu, Kala. Zaramba de Imoko Yobo, Alimila, Shuza Makamara de, Heko, Nincho Bata, Zaramba using Lasaba. Abadon Barelam Chola Tsenula, Abadon Bade could be yelling by Yobo, Balu Limi Shuza Makaba, Balu Kanyambala Tsibate, Amani. Zarambara Amasayula Dona Lipa, Ibamasa Dona Lipata, Tro Yopo. Sarambara Masayute Champina Tiba. Sarambana Azunda Choice Akamke, Atoba Jonaliru, Atapa Atopa, La Sana, Salimishuta Makamaraba. Abadumba Yolam Chohi, Dai Salimishuta Lam Chohi, following the desires of honor. Alu Lasiking Makaba, Balu Kanyamba. Limishuta Kanyangashiba, Limishuta Makamaraba La Tiba. Sarambara using your Pachapa. Palu isangi tsariyo, palu your rules and regulation. Palu na using kalab na seba. Sarambara using lasaba, amanyiko, amasayo na yo batatulu. Hibahi tse iyakang, hibahi ikuti, hibahi itzangti ikuti, hibahi ina shiro choba, atayeko imasi, hibahi tse ikuki, ina triche li choba icha trelanya, atayeko imasi, hibahi tse iyakang, atayeko Itacho la tsenung kona, palu yo rules and regulation. Palu tacho ko palu na using kalap chola tsi. Saramba masayu na katu yona, saramba masayu na yobata, katu pi yopaliyang. Abadong ba yun na sa yo mapala? I alimishu tatay ko, itacho la tsenung ko tsapa. Pwede sana lamting na baro, asanta chola ko dike chola sana ting na bade, iba saramba chingte, nitsara na, fungzi na tsipa. Iba ito tuno asikaduma. Tuno Sarambara using Lasa Bata isana Hungzi Chona. Rebellious nature. Saramba Chingde Hungzi Chona, Saramba using Tisana, Lasa Nati. Zaygo de Sana Zinta Chola Tindabaru, Saramba Chingde Hungzi Nati Batisa Limila Sikaduma. Sarambara using Lasana, Sarambara using Lashana, Sarambara Lamchola Matipa. Isangi tsara paluyo kanyampala seba za chengya sima baza isana zinda chumu Adam ko iba nyanasa iba itantala sarambana anyakyang using amalaka duchu simple commands, simple rules azaba using the tsacho palana singse malatu sayus anye sana zinda chola tingde iba atam ko iba nyanasa sarambana anyakyang simple rules Anguchinumba using Katu Chona Yopacho,
that's about using. Kalaza, inito icha pamratsa. Kala ipa tala sing dongli patsa, inito icha nalu sadatsa. Ipa tala lipa sing dongli donga tamungza, inito icha na hakamratsa. Ipa talaza icha yo using. Ipa talaza icha yo lamcho kona, ipa tam ko iba nyanasa. Ko de sarang bari using sa yo pachapa. Anya lamcho ko anya kanyang bala tsenong ba, ataba sing se la zunung dikecho. Atata de amani saramba jingde humziba. Ningli tree dinner. Nitsara tree dinner, Iba amani salimilata, Detroit bata, isa dinguso. Kamateo isa limishuza chachona, Ode isa amani ningta, Atata toro, Karanella. Pastor bata sa kadoy masale ko, amani ningta, Yoro zada, Lamiano sigo. Na pastor na kadoy, na saramba jingde masali lepo. Na pastor na kadoy saramba jingde, Yuje choli lepo, amani ningta toro zada, limishu zala zada, Yonung zasa, Atsalang kadubi. Kanyi, Changi sade kaiba, amani ningta. Kaiba saramba using lasaba, hiningta tonung shemusu yaru, Hipaita, Ilamcho, Pastor Balamcho. Laipaita saramba amasayuna to yolo, Ataba amasayuna, Donalicho, amani ningta isade, Onyeri. Akoiba, Tonung Bata, Sorambana Kayam K. Jonaliro, Amasayula to Chanaliro, Atabato Nunza, Imuchi. Atabato Nunza, Sorambana Yam K. Joba. Atako Yumuchi, Amasayuna Kay Tonaliro, Atabaning down to Shamsunia. Isana Kodi Lumpting Day, Kaipa Amani, Kay Sin, Kay Kuning Itzara, Anda Ko Shuta Anyading. Isaka Malang Jona Chancellor, Iba Manita Kadena Roto, Iba Manita Kada Dikecho, Isana Tumbi Lambata, Iba Manita Itendalana Dikecho, Atadaisana Tumbilam, Iba Manita Itintalana, Pochecho, Atamko Ivanya Chana, Pochecho, Atada Isana Lam. Ako de Sana Azunda Chola Tinabro, Azunda Chola, Amasayuna Yobaza, Hipa Amani Pocheba. The origins of sin, Ipa manita, Ningla lila, Poche. The sin originated from the heaven. Ako ipa aku amani shata bata, Sarako ni shatacho, Ata atam ko ibanyan. Ta Ningla lila, Sarambana tree na yubaba, Amasa river chana, Iba manita dikicho. Lam king de, Ningla lila, Sarambara Amasa, Pomchila mina, Amanita Poche. Sarambana Pata Matsing Chain a triba, Ningla River and a mina, Amanita Shabaka, Isanitara Nako Ilato Kona, Isana Alamtim Bazakuna, Sarambana Isaka, Young Lee, Malam Pichaba, Young Lijabaza, Atsakuni. Amani Tikiba, Kode Amani Tiki banning down Isana Tiro, Isaiah Taremaya, Ara Tarengela Taremaya, Isaiah chapter 14, verse 12 to 14 la, Chanali Baza Talibi. Isa Sandam Yulata. Translation Aichi, at a Katana Trabalino, Taina Kay Azundacho Kinoliro, at a ESV, Kuna, at Azundacho Kino. Isa Amasa Bible is a good news version, Kuna, Chacho Balile, at a good news version, Etition Aichi Sayola translation. Taina Kayati Kinoliro, it's a ESV, Kuna, at a translation line at a Yonia Patari. Isaiah Taremaya, Are Tarangela and Taremaya, English la Chanali Baza, Anyanya Visa Pati. Nala seeking London a Yocho, Ninglang Lichi Ikatunu, Saramba Chingya Mungtriba, Micha, E Pomchi Kalamno, Sarang Dishi Makuncha, Kikulapi, Azung Chata, Yang Tabakyo E Pom, Nyaki Micha Ikatunu, Apom Micha Akopakyo E Pomnum, Ta Changi. Na apokyupa asalila na chachari. Iba azanda choila kode sana tinguno. Amani satan ko yoba. I and me ko yoba ita. Manga bida shi chanali choba sa. Lo silver ninglang lila ating sepati. Zaramba yola pamnalide. Zaramba yola sago. River sa yang za chanali pa pekyala. Ibai lo silver na. I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I
will sit upon the mounts of the congregation in the side of the north. I will ascend high above the clouds. I will be the most high. I. Mga bidashi, ipa words sa zikya kadulile, tangi ipa words la chanali pa zalile. Inna, I ninglang chi kadunung ko api lumla, api na yochopa. Nala siking la, Singse, avisa patia singse, the sound of dawn, the morning star of God. I koyo baza, isani bazam da chola, chacho bazam ura zego, amangino apila siking la, Satan na. Lap chola ze among triba pam chila se ipam. Sarang paten among triba pam chila ikadupam. Ichako sa samali sonung koipa, lo siver yo choza. Sarang pa na ipa, Lucifer amani alimila chamcha choi ba sang. That's how the scene in the world. Atikyo is alimila amani cha porang choi ba cha isana zinda chola ching isana kapilam tinto. Hipa amani kaya Lucifer amani Satan na abining lang pamde charang ba yola pamde I ko lamba lam ting de changi isa yu tsir dikyansa hipa acha chana isa kyang macha chana. Ajongbi nala siking la ila siking la ipa mangina Lucifer chachapa kyona Lucifer na pilam la lam cho kyona Ajongbi na ko inasa is a Christian account saramba ching de de I me and myself lap chola I ko ining tang ko yopa ina isa sa ajongbi chachapa chachali amanyi chaning la lila ne sangi chari yola choro makcha chayo barcha Nyamuma komina siken maybe amani yola isali rata hipa amani na isate nyanya romo saza baza ateli I amasa na amani ina muchiba tu tsashita na muchiba za amatsala ina lampa ina yutsipa ina muchiba ina choba ko tsaba tu tsa atsalam na lamba na muchiba na tsiba za amatsala imalung atiu na malung azaw Ikanglang ira tu, narakanglang ira azaw. Nguchi ekang icha tasin, ina cha choramina, nacha chanungcha icha tasilili. Nguchi ekang litromina, chamcha chanungcha icha tasilili. Cha chora mungchi babam chilana, pacha chanungcha icha tasilili. Dikira chau babam chilana, pacha chanungcha icha tasilili. I and me. Amani Satan Kailo Siberna, a bit Sarang Bayola Pomdu, Ataba Atata. Sarang Ba Mungchi Cha, Chingila Zakatuina Pomdu, Yaka Mungchi Babam Chila Zakatuina Pomdu. Majority Sarang Di Shimakomi Chaika to Pomdu, Lo Siberna Lamba, Sago Atata. The sin Amani Sarang Ba using La Saba, Sarang Ba Yam Shemasuna Yapa. The repellent's hard. Sarang ba ching de hungzi ba. Akoy ba amani? Ati ba la soy ba Lucifer amani cha lichu. Matse ba hungzi ba kanyang kasi ba. Ako at sa litulino. Ako at sa ko de sa machang. Abatong ba Jisu Krista ako. Ta lilimila biyahe chila jarona. Yuka ba pom chimarode at sa ba amani cha isayo la litulino. Ako lamlong malipa. Itsara diya. Lamlong malipa Christian diya tu. Inan na po, isaila pam na lipa, majority yutsirati, dikirati kilarati atsa, Reverend Pastor Tina na patron, lamlong malipa, amanyi lamchung manyi chepa kang likam, amanyi ko amasakata la machang chena, sarang para amasayu chacha chape chapa, lamlong mali zeka, hipa manyi uza tabala, na ko tayo na, amanyi na changbala za dusunong ba, uza tabala tali. Asana Jisu Krista na yobata. Marakyo naralamlong dino. He wise like serpent who escaped the dread of the sea. Amanyi uza chaba ching manyaplana, si chenung ningdang isa za marakyo lamlong ali. Marakyo atse atsa ling baza isa de yo nye baza dilo. Arobi isa na lam tingde ko de isa na amanyi ningdang. When we talk about sin, ko de isa na amanyi ningdang isa na tapro. Arobi isa na amanyi za inya kade. Amanyi zi sana wala khade hui sana lamri. Ta zangda chola ko de sa de ko. Amanyi zi khadang ta siya zi.
It has a destructive power. Atom bomb. Alimila bomb atamu yolata se azu baza atom bomb. Atom bomb tayo chakun kilometer ne kilometer. Atsa limit sa chumbe. Ko na libo kambe. Ko de amanyi ko yununa. The destructive power of the sin. Iba amanyi yo ta se za. Iba atom bomb de na ta se azu pali. Iba amanyi na. Ko de isa charonu. Iba amanyi na isa control sadu. Destructive power of sin. Amanyi yo ta se za isa thoshara isa lamlung lilia tam atsabana control sa. Isa thoshara mashadi beno. Iba amanyi na isa lamlung maseka isa lamlung thoshara lamlung tam mashadi na tsire basa Romra thangi. Romans chapter 7 verses 15 lani sana ki na chobade 24 dash law. The destructive power of sin. How sin controls our mind. Iba amanyi na isa kyang kada nachiro. Iba amanyi na isa thoshara kada mashati pa atsaba amanyi na isa kada nachina isa control sa bichu. Romans chapter 7 verse 15 lana isa na ting na chobaka ina tungu chiro atsa ina mangi chire tuno ina tungu chingiro atsa mangu chire ta ina tu changiro atsa ina muchinyere ina tu changiro atsa ina muchinyere ta ina tu changiro atsa ina muchire tuno atsa muchinu ina maru linye atsa muchinu ina maru linye ina atsa muchinu makore ina muchiya pa atsa atsa manguchire ta ina manguchinya pa amanyi tsa ina muchire ina manguchinya pa ina muchikam atsa ataza amuchiba tsa ima ta atsa ichalipa amanyi tsa ni ichalipa amanyi the power of sin. Amanyi yo ta sena khata isa thoshara mashati pa isa langnalo. Chani radi isa kangla hipa asinda chola isa na lambingse. Isa pa lua kangla isa retrospect sa sun. Atsa tsa muchinyira ta atsa tsa mamuchi. Amanyi tsa chanyira ta tsa pa chanyi ba tu tsa muchira. Hipa amanyi la matsalang ina mamuchi pa hipa lamra ta nya tsa tu tsa muchira. For I do not understand what I am doing. Because I do not practice what I want to do. I do the thing that I hate. The power of sin. Azaratila kunutipom nalipalamatino zombies. Zombies amanyo dasi kato video la TV la kadang zombie virus kato nangitsara control san. Ajako nala apina lamba samata afatsang ngitsara. That's about virus nazat pa zombie kanso pa controls her. The power of sin. Amanyi na isa lang no pichiba. Virus na za tupa isa na mamuchinya ba. Mabanya pa lang do isa baso ba. Isa azirati na isa atsalang icheno ni dahil pa sa isa kanglong ra kanying mara kanglong ra changi tsaran na za tukang at sa ba kanglong ra ti sa kanying za isa yapsi ilitya sa isa ngi tsaran na control sa. Kanying na pinguchinya cho manguchira. Isa ngi tsaran na tsa ba kanying cha za tupa at sa ba kanying kang atsa na control sa na pichira. Mara cha za tupa mara cha ba control sa na pichira. Lycanthropy. The power of sin. Amanyi na control sa ba sa tali. Kanying kang pa at sa ba na control sa choro. At sa na kanying kang mamacha masamatu. Makang la hanay kya malucho masamatu. Iri tsuba yung ba ramarase ko. Aramelong lang matsita para andatsa para na mapsi piri. Kanying kang na tsuba yung balaka tangsa tse na mazamaki. Nitsar amanyi na isa control sa the power of sin. Kata amanyi na isa na chi. Inito na ipatsa lamma sa pa isa na matya na lirapay. Anito na naman kanya ba tu sa isa na muchirap. Himuchika ini makanya nung nga chilong pa matyele. Atsa ba tu sa thali nira nga chi ba tu sa muchirapay. Ibang muchika ituzara makanya nung pa matyera. Tura na atsa ba tu sa muchirap. Himuchika itawa makanya nung pa matyera. Atuzara tina tura makanya ba tu sa muchirap. Inahing muchika batong ba makanyaw no. Inahing muchika la ira malong masya iyo society makanyaw no. Iyang ra makanyaw no. Ilitra makanyaw no. Iyo ay huwatra makanyaw no. Abatong ba makanyaw no pa isa na matira pa. A still tin
Kay isana amat salang ay kolamro hatapatuta muchinipa. The power of sin is the desire to follow the desire of our own heart. Sarang para using sama, sarang para lamcho sama. Abadong ba na kanyang bala sa iba sama? Tanya sala ilang seeking lain na to kanyang. Hinang muchibata abadong ba kanyang reba sama? Kahit pa muchibata isut sala nong yap kala sa atung. Sarang ba lung riba, sarang ba ngachiba, sarang ba ramasa using lasa ba sala katbiyo ba jang ta. Himuchicho na ilong yap ro pa niya. Do I find pleasure in doing things? Shutsa desire. Isa shutsa makyamara pa. Isa your pleasure. Ko isa kanyang bala tiba. Sarang ba using la sa ba jang. Adumbe isa na amanyi ning dalam tinde. Kang katoi ti amanyi shita chona. Isa sarang ba jingde amakum. Amanyi za kara mala kara si kamalyo. Isa na lam. Kara amanyi kara la inguchi chona. Sarang ba na ya malakade malang beja. Inguchi chona sarang ba na malang beja nung ba za karam. Amanyi kado inguchi cho ko na kang isa za amanyi ra kang soro. Isa de atike cho ataza UK kado isa de changdang. Company kadula. Ka tang factory company around che. Atza multi-billion yo company kadula. President za akya shang cho na tsiba. President post yo vacancy kaduli cho. Azaba president vacancy za fill up chanu ni dam. Candidates ti ahar tum daza thing ba. Candidates ti daza thing ba. Ara vice president za ara na che de kadu cho. Ajay ko ara port ra pamba ara choda ra ba. Isa yola te president pamchi mali chenu ni da. Kipa treza pa vice president za ateki. Abikha tang atho ako business la pia hangche. Kiyula pia hangche, muchila pia hangche, api tsere tshiba male hatseko, isala, hipa vice president pamchila kadu sonumba ara chungche kecho. Hatseko ara meeting around che, zichocho ara board meeting zichocho. Board meeting zichoba kunda kichi, ara evaluation kerapai. Kunda kichi nizara daza tingrapai, azada daza tingba achangala, iba trezaba, vice president pamchila, okay, jano atum che kichu. Jai ko report meeting la the vice president Treza Baza Sansira Pai. Abide ki along Tarila Taza Tinde 100% qualified. President Pamchila Katunun Katipina taking. Ajay ko apitsa President Pamchila Katusonum Batunche. Ajaba examine sa interview kepa abitsi socho. Abitsi soba de la board team. Isa de la nyatung chiko. Ajay ko isa sungayung. Sunga yung nung shisho raba. Sunga yung ba, isa tsu yung kya ba iba, President Pamchi za declaration jang. Ara shisho ara, tamo dala kenten la ba, foreign li milala, isa li la rima, kenten la, palu jang, lika lila tsu yung, palu matsi sa ba. Ajay ko ara tsa kenten la ba, tsu yung raba. Treza ba za biora chiba saying kang liya dila, atamu na daza tina ba. Tuna abi President Pamchi la katunga. Abi bede tu tsa para ba ya nyar ba. Abide du tsa choda nyar pa azada tinya ba pe kya du la ara yang tsu gendin la ko de counter la tsa ba chu zu yong no a tamu aching kyang ba chale azaba lu jang jang si sa ba tsa khan ba azada de cheza ba apiyo plate tsa khapa apiyo ham che zu yong no zai yor ba zu yong no yo de na yin si ma ke yo pa dar ka du chu abi thala yo ba khai abi tsa tsa mashadi bi ba si ma sa ba pa dar si ma ke yo Abi ham se te zunung ni da, azaba si ma ke zama saba, na yin api trobi po wa zuyung ja chu. Ko de achangala si sa kya sala ba cha jo, azaba si ma ke za ma sa. Ta bi nung uchi ba za CCTV la, ma ka uchi ra ting ra tina atamo za tang yu na ting na ya chu. Achangala si ma ke ham se pater fa ba za mayur be de mi sha chu. Ko de zuyung ja ba President Pamchi declaration sanu ke charu chu. Azaba Treza ba. President Pamchi la troke declaration sanu mali. Apina pater si makef nang fapa. Atsayo guest di chu. Racho lang na rakatu. Atu Pamchi la atsaw pala katu nung ningda. Si makyayo mi yuje macho kang. Billions of crores company yo
api na kutsi kada handle sa. Jai ko api ba president bamjila ga tuna taking ma pa promotion janong mali api aning treaty na lang na rakado taking ma taking dari mayo no ba api company la na aning treaty na chiso just for 20 rupees api kang ito api makap ng muchi na ropa just for 20 rupees api yo sacrifice api yo reputation at mo ating go minasikin la chang bejo ba o de sana sin amanyi ning dang sana yo atong be sana amanyi kharal ipa amanyi la tuma chanu ra ko sana lamba cha chalu a chang ba ching de la amanyi cha tamo amanyi chang ba ching da amanyi amala ko si kya amali ni cha ra mak se ba amanyi sa sa ko tung ba na khang lu ara kya si kya amanyi se ba pa sa chang ba ching de khang lu ba le chang ba yang li la za tu ning dang school la exam je chokyo subject kadula fail cha kam atamung la cha fail cha ba adam ko iwanya sorang bara ningla lila sorang bara tala akanyang la lapcha opportunity ko privilege anya kanyana thangchi na tsuyong na licho singsi khatu la ju cho chana na change likapra achaba amani change sa majority ba atam ko ba manila isana nolam chu Ako de sana sangta chola sona dasana tu kipa amani adam ko ibanya na singsila tuba hatsaba tu chama singsila tuba chala cha asi kya khadu singsi chala sa tu cho baduli atiu ba mani cha tu sa cho ataba singsila tuba cha chala ke anya na sarang ba yo cho mani ba cha ataba singsila sa tuba tu chama Asorang ba na tangu china ko nyamke cho ba sorang ba using lasa ba za sorang ba na nyamke cho yo cho mani ba za azaba za yu ba mani za sing sila chu cho na pala na choke chola ba si so cho e ba za de ta yo cho mani ba sorang ba using lasa ba ko na sorang ba na king chi cha ba za sorang ba ching de sa amani lap chola chi che li nu ni da yo cho ni ba za tmu la dio ba za Samuel na yo ba za Saul de yo ba za Samuel na Saul yang za ra Saul de yo na sorang ba na na kang lo ra anye nye asu am pa cha ba la za kanyong re pa na lam ra ma sorang ba kya na hon ko tari pi ma pa cha ba la za pa tung ba long kya re pa na lam ra ma sorang ba na ku thi ma cha ta ta nye sorang ba na cha na cha ta ba za Nayo alung lam la siking ko yo chongi ba la siking tu za apadong ba na chadare. Therefore, obedience is greater than the sacrifice. Yo sarang ba na yo ba sa yo chongi ba alung lam la siking sarang ba using it. Ajani redi chengi sa de chongya ba sa sana sarang ba ching de kamadyo ka tang tang ki dang yan. Sarang ba ching de kamadyo ka dang sana fasting jo yan ko. Sarang ba ching de yapo ate ning lang li ka dunore sarang ba amasa yu khadam do ya nong ko sarang ba na mawa chi cho ku chi la na yu che cho amaba lang thare sarang ba kyo jo ya nong ko riya to mun so important sarang ba ching de tang khe da ba se important fasting kya ba se important sarang ba yu to ba sa important mapa mayang cha ba se important a hiri muchi hiri la Sarang ba za lile ko isana acknowledge. You chepa apatong ba za lile ni charate musono. You chepa apatong ba za lile pa na ko ina ning cho cho mateta. Ina sarang ba cha you tsire ko mateta dangki da na ba. You chepa sarang ba malika iya ka maliche ba mateta mapa mayang chapa. You chepa sarang ba za malika ina tu sang chinong makoko sarang ba chingde Wapa baza isa mapambayang baza sign of acknowledgement. Ajay ko area the most important. But apart from the sign of acknowledgement, sarampa lile pa yuti chocha laki atung dio baza nala siking ko la siking sa lile baza saramba masa yonyo baza. Ajani ready changi sa la siking khadu. Nala siking ila siking saramba ching de longlam. Nala siking ila siking sarang ba ching de yo cho ngi na malyo
Alimila Sarambana Amania Tung Changi Reta, Amania Tung Changi Choyolana, Amani Atiuba Katu Zato, Saramba Chingde, Hungzi Baku, Saramba Chingde, Isa, Taratsiba, Zakat, Sarambana Maki. Arrogance and stubbornness. Eba arrogance, Isa Hungzi Chokuna, Saramba Chingde, Lunglamna, Saramba Chingde, Mobachira, Saramba Masayu, Bible la people. Saramba Masa Bible, Nakila Ikila people, Isa Lasiking love. Ining Tang, Ilam Cho, Itacho per Zekala, Azakadoi Acham. Saramba Masa Bible love, Isa Kila people, Isa Bela Sarambara, Bible Sarambaning people, Abatumba Salile, Amasa Bible Salile, Ilam Chola Zenu, Ikenya Chola Zenu, Sarambara using Lasava, the greatest sin. Saramba Jingde Amani Baza Zalili, Akoiba Amani Taseta Aranchi. Amani Taseta Aranchi, Atumbi, Saramba Jingde Ilam Cho Batuta Isade Kanyasoba, Isaka, which is on your battle. Aquama Sayune Yobazal. What is sin? Sin is breaking the law of God. Amani Baza, Saramba using Lasaba. Saramba using Lasaba to Yocho Manipa. Yocho Manipa Kadeno Roro is a lasiking Hungzipa. Is a lasiking la Ataratse lasiking people. Stubbornness and arrogance. Iba Manita says around Chelile, Iba, Manita say, is a limishutsa. Nata se ko itase nala, Iba Manita sana, Poche on the Katubina Mokono. Isaning the Alung di Katulili. Iba Romra Samagiba Sala se Yochuku, Isaning the Alung di Katulile. Atabalung ditza Saul, Atabalung ditza Jesu Christa. Ibalung ditza Christa shop. Ibalung ditza Christa cha tinge patseba. Sarana badumba Christa cha tinge patsero. Ataba Christa cha tinge patsero tutza. Iba amani araba. Iba amani uza tabala zana. Isa ziche. Ajenira di sade kanya bata itulile. Saramba Christa cha tinge patsero. Nitara cha tinge patsero. Abadongba Jesu Christa chatting batse. He ba Bible. Naning tang ko ining tang si chasong. Naning tang ko ining tang iba Bible torchlight chasong. Iba Bible naning tang ko ining tang cha. Isa yo guidance. Isa yo lang na bata. Iba Bible ko Jesu Christa. Ni tsara chatting batse. I sanyara. Sanyara kato ibali trola rono. Sanya ba chatting batse ka nara aho ata. Litro Tikira chatting but say come the Ahohata Sanya Rachang Ekoroyano, come Manga Teresa Isanyabu, Akashan Kapa Zibin. Nakam, Nayo under your soul, Nayo cookie, Nayo Aronum future, Nayo Lily Kosuro Nakam, Nayo Yuti, as a pastor by Kela Bibamapam. Igir Kela Bibamapam. Iban Nayo Aronum Suro Nakam ko under. Chanye ko atu ko lede. Abadongba Jesu Christa mashiratashi. Ipaza abadongba Jesu Christa kela tu ipaisa tseno bali. Lang narakatu muchitza tuliro. Diki rakatu muchitza tuliro. Lang narakatu diki rakatu muchitza. Yutsirati ko dedera matsalong la zimi tsinuna. Atsabatsa toba. Yutsirati ko de matsalong tsinuna yutselang tsa tongba. Atsa diki ra muchitza tuliro. Kamadeo Changi Shangla, Litrodia Tungla, Majority Simi Muchimidisa, Atoba, Yuchelang Zamusoba, Amani Ningdang Atoba Satubi, Malichi. Tukadacho, Landarati, Tikiratina Toro, Atabaza, Nyemke Jabanchi, Ako Mayura, Mayicho Kanana, Atabaza. Litro Karalala Zaba, Kariksan Jabaza Samali. Kadacho Maliroza, Alang Anyalile, Kadacho Kariksan Majaru. Atabalang naradina, Mayura Zimede, Mayura Muchimede Amatalang Zide, Atabaza to Amatalang Zira, Mangura Tango. Anula, Tukadacho na Mayoro, Mupa Mateba Mayoka, Atabalang Narako Tikirana, Ata Isa Krayo Tita, Alang Anu. Atako Tikira Alang Yalana Pisana, Yujetsa Kachinu, Mayoka Mamatejo na Mayura, Mateba Mayura Takan Sandra Karabai. Atsa icha Karabai.
Ajenirudi. Isa temu Krista chati batu. Alimila isa amanyi uza chaba amanyi yota se zaranche. Nyanya Roma isa de amanyi na chota pa nata chola nalam chola se zarang bara using the lasa isa ganyang chola tu jumbi tsone. Amanyi na isa la siking la chachiba. I sanyapu itemi nyanya Roma mina sikin maybe sanyapu nata chola se na chonye chocho nalam chola se baza amanyi na chata. Isa la pom na liri sa yutsirat ya the may pa chata na isa ro chata. Aisa de kyangya ba bazung da jokuna kyangya ba abadong ba Krista chatu isa na tse tingi. Fix your eyes on Jesus. Sarana Krista cha tingi pa zero earning da kanyang kamawan. Hipa Bible. Nala siking ila siking. Le sa shantanu. Do not misuse. Do not abuse the Bible. Abuse. Yutsira de artunay ba Bible. Palu chingcho nung ning dang. Isa misuse sa. Palu mi pungkaw nung ning dang misuse sa. Dikira de artung irasa chachitari. Kapila. Sanya radingi. Donation chingno wate. Amasa yukarala. Amathalang baragi cho nung ning dang. Amasa yu la zada misuse. Parala siking kicho. Chi chingcho nung ning dang. Amasa yu Bible. That's the abuse of the Bible. Misuse of the Bible. That's a koi sa Bible zala seeking de you che to liro you che la yampung ko amanyi sadan isa amanyi ra ala za isa talam cho na you see amanyi uza chaba amanyi ra ko na you see mathanya so Krista cha do the thinge pa you che la za dinu ara ba amanyi ra ba la nei ba Krista ko ne bisa le che chang you che la che kang changye ba lim lai sa kang de Sarambana mawa jabadu samada isai bali mi changabam akanyang lila sarambara mawanung la linung ekona ibazung da chokoni sa de chechore sarambana matu za mawa